Bakunzi bacu muraho neza, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza mu bice bitandukanye muherereyemo, abari mu burasirazuba, abari mu burengerazuba, abari mu majyepfo ndetse n'amajyaruguru, tubahaye ikaze. Amakuru yacu turibanda ku birimo kubera hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bitandukanye nyuma y'aho M23 na AFC byigaruriye imijyi ikomeye, umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu. Turagaruka ku ruzinduko rw'uwahoze ari perezida w'iki gihugu cya Kongo, Joseph Kabila, uri hariya mu mujyi wa Goma, aho Joseph Kabila wahoze ayoboye Kongo ubu nyine arimo kugenda aganira n'ibice bitandukanye by'abaturage. Turongera kandi tuje hariya mu mujyi wa Uvira, ndetse tubabwire ko mu mujyi wa Uvira hakomeje kuvugwa ukutumvikana hagati y'igisirikari cya leta ya Kongo kiyoboye hariya FARDC ndetse n'abazalendo, aho bose bakomeje kwitana ba mwana mu barimo guhungabanya umutekano mu mujyi wa Uvira. Turababwira kandi ku makuru arimo kuvugwa ko M23 yaba irimo kwitegura gufata uyu mujyi wa hariya muri Sud Kivu. Bakunzi bacu, saho gusa turanyarukira hariya mu gace ka Minembwe. Mu Minembwe ahitwa mu Rugezi, mu Rugezi rwose hakaba harimo kubera imirwano ikomeye cyane, aho koalisiyo y'ingabo za leta ya Kongo, FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugaba ibitero bikomeye kuri Twirwaneho iri hariya mu gace ka Rugezi. Reka ngusabe gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu azajya kugereraho ku gihe. Tugiye kuzajya tubaha amakuru meza, amakuru twatohoje kandi amakuru atohojwe mu buryo bwa kinyamwuga. Bakunzi bacu, tudatinze rero reka tuje hariya muri Nord Kivu mu mujyi wa Goma, aho M23 na AFC bakomeje kwishimira kwakira uwahoze yayoboye iki gihugu kinini muri Afurika, bwana Joseph Kabila. Joseph Kabila rero kuva yagera hariya ntabwo yashitse ngo yicare, yahise atangira imirimo rwose, dore ko yaje ari umudiplomate ukomeye cyane. Kuva yagera hariya mu mujyi wa Goma rero yagiye yahura n'ingeri zitandukanye z'abaturage mu societe civile, amadini, abahagarariye amadini mu mujyi wa Goma ndetse muri Nord Kivu muri rusange, abahagarariye abanyeshuri, abaprofeseri, twavuzemo n'abahagarariye societe civile ndetse n'abacuruzi. Aba bose rero Joseph Kabila akaba yaragiye aganira nabo, yumva ibibazo bari bamaze iminsi bafite mu gihe cyose hariya harimo habera imirwano ndetse hari ingabo z'amoko menshi atandukanye. Abaturage rero bakaba baragejeje kuri Joseph Kabila rwose ibibazo bigiye bikomakomeye, by'umwihariko ibibazo by'umutekano muke, ndetse n'ibibazo byagiye byibasira abaturage mu gihe FARDC na Wazalendo barimo bagenzura uriya mujyi wa Goma. Perezida Joseph Kabila akaba akomeje kwizeza rero abaturage hariya muri Nord Kivu, akaba akomeje kubizeza ko rwose AFC M23 igiye gukora ibishoboka byose ikabasha kwigarurira ubutegetsi bwa Kongo, bakabasha bagasubizaho amahoro, ituze ndetse n'umutekano birambye. Ndetse Joseph Kabila muri ibi byifuzo byose abaturage bagiye bamugezaho, yagiye abaha icyizere cy'ubuzima, dore ko mu mujyi wa Goma twavuga ko hacitse igikuba, ndetse no muri Kongo hose muri rusange. Ni mu gihe Joseph Kabila atinyitse cyane ndetse anafite igikundiro byinshi cyane hariya mu gihugu cya Kongo. Ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi bwahise bucika intege cyane, dore ko babonye ko baba bagiye gutakaza ubutegetsi. Ni mu gihe abaturage hariya muri Nord Kivu bakomeje rwose gusaba ko M23 itaguma hariya muri Sud na Nord, ahubwo bakomeje gusaba M23 na AFC gukomeza urugamba ndetse bakabasha no kubohora abaturage
bo muri Kinshasa bakabasha kwigarurira umurwa mukuru wa Kinshasa. Reka kandi tubabwire ko abanyapolitike batandukanye hano mu gihugu cya Kongo bakomeje kugenda bamwe bagaragaza ko bashigikiye Joseph Kabila rwose, aho bivuga ko bamwe mu banyapolitike bakomeye bakomeje kugaragaza ko bashimishijwe nuko Joseph Kabila yaba yaragarutse mu gihugu agahitira hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, dore ko aba banyapolitike batangaza ibi ngibi ari abatemera ubutegetsi bwa bwana Felix Tshisekedi, aho akomeje gushinjwa kunanirwa kuyobora igihugu, ndetse guverinoma ayoboye ikaba irimo kugenda ishinjwa kuba nta agenda ifite, ahubwo bakaba bakomeje kugaragaraho ibikorwa byo gusahura umutungo w'igihugu. Hari uwitwa Minisita Mutamba, uyu nguyu rero akaba ari Minisitiri wa Justice cyangwa se Minisitiri w'Ubutabera, akomeje kugenda ashinjwa, ndetse hakaba hari n'ibirego rwose byo kumweguza ku mwanya w'ubuminisitiri byagiye bitangwa haba mu rukiko rukuru rwa hariya muri Kongo ndetse no mu nteko nshingamategeko iyobowe na bwana Vital Kamerhe. Bakaba baragiye bagaragaza ko uyu Mutamba agomba guhita yegura akava ku mirimo yiwe, ni nyuma yaho akomeje gushinjwa ko yaba yaranyereje amafaranga miliyoni 9 z'amadolari y'Amerika, mu mafaranga rero yagombaga gukoreshwa mu bikorwa byo kubaka amagereza. Reka tubabwire ko kandi mu mujyi wa Goma uyu munsi M23 bivugwa ko yakoze umukwabo muri quartier za hariya mu Birere, aho bivugwa ko M23 yakoze umukwabo mu kiswe gusafisha gushyira ku murongo umujyi wa Goma. Ni nyuma yaho leta ya Kongo, FARDC, Wazalendo, ingabo z'abarundi, abacancuro ndetse na MONUSCO bari baragiye barakwirakwije ibikoresho byinshi bya gisirikari. Bikaba bivuga ko rero ibikoresho bya gisirikari rero byaba biri no mu baturage, dore ko M23 ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo yambure abaturage b'abasivile ibikoresho bya gisirikari baba bafite hariya mu mujyi wa Goma. Ku munsi wa none rero muri quartier Birere hakaba habereye ibiganiro ndetse byo gukangurira aba baturage batuye muri kara gace ku mujyi wa Goma kuba bakwitandukanya n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Tudatinze kandi reka tuje hariya muri Uvira. Muri Uvira hakomeje kuvugwa umwuka mubi ndetse n'umutekano mukeya cyane birimo kwibasira abaturage batuye hariya mu mujyi wa Uvira. Ahangaha reka tubabwire ko hari mayimayi bita abazalendo ni mayimayi n'ubundi zari zisanzwe zigenzwa no kunyaga ndetse no kwica. Wazalendo rero na FARDC hariya mu mujyi wa Uvira ngo bakaba bakomeje kurebana ayingwe, ndetse bakaba bakomeje no kugenda bagaragara mu bikorwa byo gusubiranamo bakarasana. Ni nyuma yaho FARDC ngo ikomeza kugenda ibwira Wazalendo ko baba bari inyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bugenda buyogoza uriya mujyi wa Uvira. Reka tubabwire ko uyu mujyi wa Uvira urimo ubujura ngo bukabije cyane, kubera ko ari Wazalendo ari FARDC bose bakaba ari abantu n'ubundi atari ubwa mbere bagaragaye muri ibi bikorwa. Bikaba bivuga ko rero aho bahuriye hose noneho ari akamarano, ari ibitangaza, dore ko nta muturage ugisohoka mu nzu ngo icyo asohokanye akigarukane mu nzira. Abantu baragenda bamburwa cyane, bakabanyaga utwabo bufite ndetse bakabatera no mu mazu hariya mu mujyi wa Uvira. Kandi haravugwa ingabo z'igihugu cy'u Burundi zaba zikomeje kwisuka, zaba zikomeje kwiyongera hariya muri Uvira. Ni nyuma yaho mu mujyi wa Uvira bakomeje kwikanga ko M23 ishobora kubagabaho ibitero byo kwigarurira uyu mujyi ukomeye wa hariya muri Sud Kivu. Bakunzi bacu reka tubabwire ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zakomeje gukambika hariya muri Plaine ndetse no mu mujyi wa Uvira, bakomeza kwikanga ko M23 bagabaho ibitero. Hari n'andi makuru kandi avuga ko M23 ngo nayo yabirimo kwisuganya kugira ngo ibashe kwigarurira uyu mujyi wa hariya muri Sud Kivu, umujyi wa Uvira. Reka tubabwire ko umujyi wa Uvira ari wo uhuza Sud Kivu, ibice by'umujyi wo muri Sud Kivu niwo mujyi munini wo muri Sud Kivu uturiye imisozi miremire ya Haut Plateau cyangwa se imurenge. Bikaba bivuga ko rero Uvira nimara gufatwa, abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari muri Haut Plateau bazaba bagize amahoro asesuye, dore ko kugeza kuri ubu nyine amasoko yose yafunzwe.
Ni mu gihe rero FARDC na Wazalendo badashobora kwemerera abitwa abacuruzi cyangwa se abadandaza abakomeretsa bari basanzwe bagemurira abanyamurenge ibicuruzwa hariya muri Haut Plateau. Tubabwire ko kandi mu gace ka Rugezi bakunzi bacu hakomeje kugenda hagaragara imirwano ya hato na hato. Iyi ni imirwano rero irimo gushozwa cyangwa se guterwa n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyanze guheba kariya gace, aho kifatanyije na Mai Mai, Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bakaba bakomeje kugerageza ibishoboka byose kugira ngo bigarurire ahahoze ari ibirindiro byabo bikomeye bya hariya mu Rugezi mu gace ka Minembwe. Mu Rugezi rero uku nguku kubaye ukwezi kwa gatatu harimo kubera imirwano ikomeye cyane. Nyuma y'aho twirwaneho yaje kugaba ibitero simusiga iza kwigarurira ibi bice bya Rugezi. Ibice bya Rugezi rero bikaba byari byarabaye indiri ya Mai Mai na FDLR ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi na FARDC. Twirwaneho rero yaje gukora operasiyo zikomeye cyane ihita yigarurira ibice bya Rugezi, ihita inahashira ibirindiro byabo bikomeye. Kugeza kuri ubu nyine rero FARDC n'abambari bayo bakaba barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe ko bakwigarurira aka gace nubwo byamaze kubananira. Reka tubabwire ko kandi hariya mu gace ka Minembwe ndetse n'ahitwa mu Bikenke nyine harimo kugenzurwa n'abasore bo muri Twirwaneho. Twirwaneho rero akaba ariyo irimo kugenzura Haut Plateau yose usibye ibice bito na bito cyangwa se mu bibira mu mashyamba hari za Mai Mai nazo nkeya zitagifite ubushobozi bwo kurwana, zikomeza kugerageza kugaba ibitero bya hato bashaka kwiba inka zabo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse bashaka no kwica abaturage. Bakunzi bacu rero amakuru arimo gukomeza kuvuga, amakuru avugwa hariya mu gihugu cya Congo by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo, tuzajya dukomeza tuyabashakire, dukomeze tubabwire uko bimeze. Nta kindi tubereho ni ukugira ngo tubashakire amakuru meza kandi amakuru yizewe. Reka ngusabe wowe utarakanda subscribe kugira ngo amakuru yacu uzajye uyabonera ku gihe. Njye Ndi Mbera, mwumvaga kuri mikoro, mukomeze mugire ibihe byiza.